kabisa, lakini bado ni maskini. Na kuna watu wanafanya kazi sana kweli kabisa, lakini bado ni maskini. Na kuna wengine nao wanafanya kazi kidogo, lakini pesa zinawafuata kabisa. Pakuna shanga. Tatizo si nguvu, tatizo ni akili. Leo nitakwambia ukweli ambavyo wengi hawasemi. Kwa nini akili huleta pesa kuliko nguvu? Nitakueleza kwa sehemu tofauti. Sehemu la kwanza ni kwamba tumelelewa tukiamini kwamba kufanikiwa kwa kazi ni kutumia nguvu. Eti ndio njia ya mafanikio. Tuliambiwa fanya kazi kwa bidii utafanikiwa. Na hiyo ni kanuni ya tuliambiwa kutoka kitambo tukiwa watoto. Lakini hakuna aliyetuambia kwamba unaweza kufanya kazi sana na bado usitoke hapo, na bado usifanikiwe. Hakuna yote ashaituambia. Angalia watu wengi wanaamka mapema, wanarudi usiku, wamechoka kabisa, lakini pesa zao ni ndogo kabisa. Sasa tatizo liko wapi? Ushajiuliza hiyo swali? Tatizo ni kwamba wanatumia nguvu mingi, lakini hawatumii akili ya kutosha. Hiyo ni kwa sehemu ya kwanza naweza nikakueleza. Hawa watu wanatumia nguvu mingi, lakini akili hawatumii ya kutosha. Kwa sababu nguvu bila akili huwezi pata pesa ya kutosha. Nitakueleza tena kutumia sehemu ya pili. Nguvu ni kufanya kazi. Akili ni kufikiria labda namna ya kufanya kazi kirahisi, na ukafikiria kabla ya kufanya hiyo kazi. So ukishafikiria kabla ya kufanya kazi, ukafikiria namna ya kufanya hiyo kazi, hiyo ndio akili. Nguvu inafanya kazi, akili inafanya kazi ili itazaa pesa. Mtu anayetumia nguvu tu anafanya kazi nyingi, anachoka sana, anatumia muda mwingi. Lakini mtu anayetumia akili anatafuta njia rahisi, anatumia mfumo. For example, anatumia system, anajenga system ambavyo inazafanya kazi, lakini atapata pesa zaidi. Mfano, tuseme kama mfano simple yenye watu wote wanajua, hata wewe pale unanisikiliza utaweza kuelewa. Watu kama wanapika mandazi for example. Mandazi sio kupika mandazi, unaweza pika mandazi lakini sikusaidie. Lakini ukijua system, kutumia formula sahihi for example, zile vitu zinawekwa ndani, ile system inatumika pale. Ukishafikiria ni system gani nitatumia, ni formula gani sahihi nitatumia, itoe mahesabu mzuri, itoe product mzuri, so pale utaenda kuanza hiyo kazi, utafanikiwa kabisa. Lakini mtu hata kitumia nguvu gani, hata kiamka asubuhi afike usiku na hajatumia system, hajakuwa na system, hajafikiria kwa ile system atatumia, hatafanikiwa kabisa. Ndio maana akili ni pesa kuliko nguvu. Sasa hiyo ndio akili ya kufikiria kabla ufanye. Naweza nikakueleza tena hii kutumia sehemu la tatu. Sasa sikiliza ukweli huyu. Dunia hailipi mtu anayefanya kazi kwa nguvu. Hiyo hapana, nimekataa. Inalipa mtu anayefikiria vizuri. Ukifikiria vizuri, dunia inakulipa. Ukitumia nguvu, dunia haikulipi kabisa. Ndio maana utaona mtu mmoja analima sana lakini hana pesa, anatumia nguvu yote. Mwingine analima kwa akili, anapata faida kubwa kwa sababu alifikiria vile anaenda kulima, alijua ataweka mbolea, alijua atatumia mbegu gani, akafikiria kabla ya kuanza. So atavuna kitu mzuri. Lakini ule mwingine alipeleka nguvu zake mara moja na hatafikiria ataanzia wapi na amalizie wapi, hatapata kitu. Hata kama amechoka, dunia haitaki kujua, haitamhurumia. Ndio maana
Akili ni pesa kuliko nguvu. Ndio maana biashara zingine zinakuwa, zingine zinakufa, sio kwa sababu ya nguvu tu. Ni kwa sababu tofauti ya kufikiria, ya kutumia akili kwa ufupi. Na ndani hiyo nayo kwa sehemu ya 3, ukiwa umesikiza kwa makini, hiyo pia umeelewa. Nitakueleza tena usikie na uelewe vizuri. Nikitumia sehemu ya 4. Kama unataka kupata pesa nyingi, acha kufanya kazi kwa nguvu tu. Anza kufikiria zaidi. Jiulize maswali. Je, kuna njia rahisi ya kufanya hii kazi bila kutumia nguvu mingi tu? Naweza vipi kupata faida kubwa kwa kutumia kidogo? Je, ninachofanya kina value? Anza kujenga mfumo, sio kufanya kila kitu mwenyewe, bali kupanga namna kazi ninayofanya. Hapo ndio akili inaanza kuleta pesa. Vile unapanga, vile unafikiria kabla ufanye, hapo ndio akili italeta pesa sasa. Si ati tu amue, sikia ni kufanya kazi, unaenda kufanya kazi. Mfano kama vile naambiwa na rafiki yako atanapanda nyanya napata pesa, na wewe mara moja unaenda unapanda, na hata hutafikiria, hujua naanzia wapi, hujui system inaendelea aje, na wewe tu unaanza. Hata ukitumia nguvu gani, hautafanikiwa kabisa na hutapata pesa. Nitakueleza tena, tunataka hii uielewe kabisa. Nikitumia sehemu ya 5, channel hii si ya motivation tu, ni ya kukufundisha kutumia akili vizuri, kupata pesa ukitumia akili. Tutazungumzia biashara, tuzungumzie farming, tuzungumzie kama business zingine kama baking, na njia zingine tu za kupata faida kubwa. Kutumia akili na kutumia vitu kidogo lakini unapata pesa mingi. Kama unataka kutoka kufanya kazi ya nguvu, unataka kuenda kwa kazi ya kufikiria, ya kufanya akili kupatie pesa, uko mahali sahihi. Hapa nakwambia ukweli. Kama video hii imekusaidia, subscribe, na kumbuka nguvu pekee haitoshi. Hata ikiwa mingi namna gani, akili ndiyo inaleta pesa. Nguvu yoyote utatumia, usipokuwa na akili haitakusaidia. Akili tuongezea akili, punguze nguvu. Asanteni sana. Subscribe hapo chini na uendelee kusikiza video zijazo. Asante.